aria hothe ungikorwo ri thiini wa bururi wa Kenya ngakihoka na uragithie na mbere na kwirorera Gikuyu TV nitwagiuka niguo tukorwo tugutamburukiria mohoro maria tukuhariririe kuma mathaa ma rucine ni amu ndakirora thaa yakwa ithaa narĩo rihandite oro wega ni matukehoka ati no atindia thayo muthenya uyu wa tariki 25 mweri wa keri naguo mwaka wa 2019 na bereda ya kana mbere ya tukumenyithitie kana tugutamburukirie mohoro reke tukumenyithie matemona ni ati ruhonge rwa watho no ruthiite na mbere na kuria thirikari ruongerere kigina mundu umwe mwena wa Kureso ikuraga mutumia wake thutha-ini ucio onake gukorwa kiita na muingi uri wakorirwo ukihutio ni muniko wa demu mwena wa Solai gukorwo ukithirikano ningi nitukorwo tukinyitanira na mundu ugwitwo Ken Maina agiturehera mohoro megie mathako kogwo ndukae guthie kuraya ritwa riakwa ni Mwiruri John Mo na ni Geto wa Njiro wa Mora mutorito na njira shiko etagwo Susan Kibe etekira kunyitanira hamwe na ithi mohoro ma Gikuyu TV ukireherwo ni Dhahabu Land Limited. Dhahabu Land Limited, your reliable investment partner. Thegio muno makiria riri ni ikereka ria mbere ni gututhie na mbere na ukumenyithia mohoro maria tukuhaririirie tukiambiriria ni ati mutongoria wa thitango cia muingi guku bururi-ini Nordin Haji ni oritie ruhonge ruru ruongererwo kigina gia kuigana niguo kuruhotithia kwandika wira maabitha makiria iri ta njira imwe ya gutungatira muingi na njira njega kuringana na Haji uria ugwikinyetie mbere ya kamite ya bunge igie watho marina munini wake niwe Dorcas Odur ni ati ukunderu wa kigina thiini wa wabici yake niguo ukoretwo ukirehe thina gwa kinyagia ni gutungatira muingi guku bururi-ini. The overall resource allocation to ODPP 2019-2020 is 3 billion against a requirement of 4.957 billion. As a result, the office has a gap in funding of Kenya shillings 1.921 billion. The ODPP notes that the country is operating under a very tight physical and macroeconomic environment as reported in the BPS. However, I wish to request for your intervention in the following 4 key areas for additional funding. In total, the office seeks an additional 750 million against 1.9 which we should be requesting. But we are taking into consideration the austerity program that austerity phase that we are going through. And these areas are the special fund for the continuing anti-corruption and counter-terrorism initiative, and we are asking for a figure of 250 million. Inspectorate unit, the establishment of an inspectorate unit which will be semi-autonomous. Tugethie na mbere ni ati niguo gutigirira kihoto kia aria mahutirio ni mutino wa gututhuka kwa demu ya Patel mwena wa Solai thiini wa county ya Nakuru na ukorwo kihoto kiao ni giakorwo gikionekana riu kamiti ya watho bunge-ini ya Senate ni makorwo magikinyia mwena ucio niguo kwariria na muingi uria wakorwo ukihutio ni thina ucio. Kamiti no iratongorio ni Senator Simon Cherorgei tore mwandiki witu wa mohoro Jode wa Kung'u aratumenyithia. Kamiti ya Senate igie watho umuthi ni yohire thabari nginyagia mwena wa Solai Nakuru County haria damu ya Patel yahurire na igitiga makiria mandu 30 mathiukiri-ini. Irongori rinene ria icera ria kamiti ino ni gutigirira andu aria mahutirio ni mutino ucio ni marihwo na njira iria ikoretwo igithingatithio. Susan Kihika uria niwe senator wa Nakuru augite macokete nginyagia Baranginyo niguo gutigirira maundu maria mothe makoretwo makiariririo bunge-ini ni marutithio wira maria ni hamwe na gutigirira andu acio ni marihwo. Shida imefanya tukuje leo ni kulikuwa na hii tragedy yenye ilifanyika May of last year na ni ile damu ya Solai ilibust na sasa kama Senate tukawa na ad hoc committee na tukawa na recommendations za committee. Sasa tulipotoa hizo recommendations kuna vile ilikuwa ina timeline. Tunasema kama ni Ministry of Environment start restoring the environment. Kama ni Red Cross na ile pesa imetengwa na serikali muanze kujengea watu manyumba. Maneno kama hayo. Sasa tumekuja kwa ground ili tuweze kuona status of implementation ya hizo recommendations. Tuone maneno imefika wapi. Kamiti ino irenda gutigirira mbere ya andu othe kurihwo mihango ya miturire yao ya kawaida ni yacokereria ta uria yari hau kabere. Kwanza warudishiwe hali yao ya kimaisha vile walikuwa naishi.
wapatiwe chakula, wapatiwe maji na wapatiwe malezi makao. Yaani mahali ambapo walikuwa naishi hapa paliharibiwa na maji, na tulikuwa natazamia kwamba wangepatiwa shamba ambalo wangeendelea. Mundu wothe wihokeirwo wira wa gutigirira aikaria ni macokereria miturire yao ari na kiuria gia gucokia wona agonderera wira-ini wake kuna riu kamiti ino iri na mukua wothe wa uria maundu maratwarithio na mbere mwena ucio wa Sorai. Huko tutakuwa tumeona sisi wenyewe kwa macho yetu nini imefanyika huko ground, na ndio maana tulisema hatutakaa Nairobi tuseme tuletewe reports in the boardrooms and all that. Na vile tumefanya leo, tuko na all the ministries and agencies zenye zinahusika na hii maneno. Kwa hivyo tukitoka hapa tukirudi Nairobi huko kwa Senate, tutaweza kuongelea hii maneno tukisema hawa wamefanya hivi, hawa tuliwapatia hizi recommendations na hakuna chochote wamefanya na ni lazima wafanye hivi na hivi na hivi. Tukiuma kaunti ya Naikuru ni ati arutwo kuma university stiganite kuma irathiro ria bururi kugerera atongoria ao ni mamenereire itua ria kamiti iria irugamirire mathomo ma university ria gukanja kothi 133 undu ria maugite ni gukorwo uri na igutha kurio kuna amwe ao ni makoretwo mari akurikia kothi icio orondo mwana kuhumbo thumbi. Makiaria ni maugite ati itua riri riratuirwo matego kuruhanio na ni undu munene kana ni undu wina kieha kuona ati amwe ao marahuthirite besha nyingi muno hari kuriha fithi na riu maya kwaga mawira. This matter is a classical example of how government bodies can be inconsiderate to comrades. A comrade sat for his KCSE and passed with flying colors and eventually joined a university for a course that he or she was called to do. When they are almost graduating, you tell them that they have been studying a fake and useless degree. 3 to 4 years down the line, what crime is that to? We are sending a warning, and the minister in charge, we are urging that please go all through universities and make sure that all courses that are being offered are well authorized so that they cannot disadvantage our comrade. Tole goko muci munene wa Nairobi ni ati githagathago ni kiyumiritie nyumba-ini ya kuiga miri ya City goko muci munene wa Nairobi thutha wa mihango ya gweka uthuthuria na kuhariria miri gukorwo igikururia kwa ihinda kuria family ya aria makuruhanitio kana ya aria makoretwo makwiriirwo makoretwo magiteta na njira nene. Undu uyu ukite kurumirira mugomo wa aruti wira a kaunti ya Nairobi uria urakoretwo kwa ihinda ria thikũ 21 kuria makorirwo magicokereria wira muthenya wa umuthi. Jode wa Kung'u ari na ici makiria. Inegene na mateta irokire kuria citangirigireirwo nyumba-ini ya kuiga aria mathiete weru-ini wa mukaga ya City guku mucini munene wa Nairobi. Mbali wengine tumelala malodging tena family cia andu aria mathiete okiri-ini ni mokirire aruti a wira makiuga makoretwo makiherithio nio kuona o riria magira endwa ao makamahurukie makoretwo makirwo miri ti mihaririku na riu ni moritie thirikari matithiririe niguo kuhiuhia mihango eno. Tumeambiwa last week tutatengenezewa mwili wetu leo alafu tujipange kwa sababu tulikuwa tunataka tuzike Jumamosi. Sasa tunafika tunapata ni furugu ya madaktari, daktari mkubwa anataka kungangana na wale wadogo huko ndani ya elewani wanagombana mbele yetu, tunashindwa kwani ni nini? Baadaye anatoka anatuambia hakuna kazi kufanyika mpaka kesho. Andu ya maugite makoretwo makiuma kuraya niguo kugira miri indi makahundurwo na kwirwo maroke muthenya uyu ungi undu uria mekirite ihoru iguru wa ihoru. Family ici riu no hathara ciratara kuona o uria miri raikara kuu noguo mbeca cirathie ona mbere na gwitara. Tuliambiwa tukuje leo saa 2. Unfortunately tumepelekwa ndani, mwili umeidentify, unangojea ripoti uletewe, baadaye tena baada ya dakika kidogo unasikia sasa haifanyiki, mnaahidiwa siku nyingine. Tukumbuke ya kwamba mwili hakuna ule mtu ana uzito wa kubeba mwili, inakuwa ni mchango. Na ikilala hapa hata siku nyingine 1 ama 2 ni gharama inaongezeka. Mihango ine thararite kurumirira aruti a wira kaunti ya Nairobi kuiga mirothi gwa kahinda ga thikũ 21 ona gutuika muthenya wa umuthi ni macokereirie wira-ini. Handu-ini ha ceceni ya Gikuyu Television njitikaga Jode wa Kung'u. Na riboti ya mwandiki witu wa mohoro Jode wa Kung'u nio egutuhe kanya
kwamba guikiria oro hanini niguo na tugakuririkania mwiroreri ati ungienda gutumenyithia undu oro wothe wigie kunjo gitu kia mohoro kana ona undu oro ungi uria ureciriria wigi mohoro maria ungiona na kouja no ukorwo gitwandikira ndumiriri nguhi kuhitukira gifugu 721 inyanya kenda gifugu 311 thini wa ngenda citu cia kiriu Facebook ni Gikuyu Television na thini wa Twitter ni TV_Gikuyu ndugathi haraya nitugucokereria.